namukela kambe ka Master Xitsonga. I'm not lazy. Of course namthetha yakhe lexo ngirhangane loyi nga ta hi khe n'wi linka of course na Dr. Sithole then emakumu of course hi ta hi khe hi tlhela of course eka timhaka ta Mthimbane. Yeah, first of all xongirhangana na Dr. Sithole vanhu lava ni nga mi swi vona ku in overall vanhu lava va swi tikomba ku va ri close va na ti-issues at all ne however kasi n'winyi of course ra ti 26 February no fika ni hlava na post ni nga fa hi tsala hi xongirhangana leyi somehow swi endlaku na ku maybe a yi fikangi kahle ka Dr. Sithole. I don't know what's happening here. Yeah, so she wrote hi siva ra Dr. Sithole a mi se babula na ka nghoma leya mahaku yi humesaku na filimi ya kona na that film ya ni yisi nga xichangani ku swi kota ku saseka nyana a ni ma swi vona ku of course Dr. Sithole ya humesa ti-music videos timbirhi laha ni nga xongirhangana ka khavula liya yo ni lava ku tlhotlhora. Yeah, I think she's talking about that one. Probably song tlhela ku na Mansandleni of course. She was asking ku platinum ayise fika na. So as you can see the views I think low lantiso. To be honest the views are very very low. And then she continued and she laughed and wrote futhi music u la ku kondeleri shem u nge swi koti u ri woxe ku hlaya ka masipala. That's what she wrote. As you can see hlaya ka masipala igagasha ma hleketa ku gagasha of course aka chingela xa makhomba chingi hi swo fana sweswi ku fika tlhela xikolweni and stuff like that. And then Dr. Sithole fika yi hlamula mi ni hlamula ndi respond a ri nga swi expecta ku yi nga fika yi responda this one vhete ni swi vona ku hi swi loko maybe na ku mhaka laha yi fikangi kahle ka dokodela ku very a phela yi bohe ntisi in as much va nga va ti-friends but la yi bohe ntisi because music video we can see ku like in general like it's not performing well mara mhaka leyi ku ya hi music video hikuva a hi MP3. So hi fika hi vona yi fika yi tsala Dr. Sithole yi fika yi tsala hi Sivara kasi na sweswi a byi se suka vuvabyi lebyi bya vuntswaka. Okay Sivara, yes the honest response. Music se no endla hi ku ni addicted ka wona loko no kuma support ku ta va bonus and the support na yi lava hi ku ya khutaza a swi lavi ku swi endla hi pressure. My target is to beat my previous album of which so far I'm winning. Even then singhenisa line ni vhete ni swona Dr. Sithole ku ndeka hi na response ya yona yi ku financially a ku na stress cause Chongela Promotion it's a national service provider and mintirho na yi kuma. Okay, as you can see kwalana otherwise a ni ta va ni kha ni mi inbox a ni ku ni zambe ni ntirho wo cina na n'wina. Ni hlekisa ku response leyi a ni nga swi hleketa ku yi nga ze response and then of course we're just here for vibes. So xongirhangana responded so mo catcha ka mabilo ke abana xongirhangana xi was ku hi vuxaka bya vona na xongirhangana yo bambilweni phela swa hambana swilo leswi loko ku ri yi kuma ku beef ya kona yi va yi na vutiyisi nyana xikarhi swi ka swi hluphanyana hi ku vhevhele laha tanihi swi vona ku music video yo va low below standard in terms of music video, in terms of the views and stuff like that. Yeah, and then she wrote answer akuri yes or no chelani link ya film kunene na very filthy very wrong. It's very very wrong. Then wrote as far masito ku n'wina na mitiva ku mi jima hi mina swa vuntswaka and sen addicted ku 2 months yi nge heli ni nga sukeriwangi. Then xongirhangana wrote the answer lady onge dyola ku cela goji ra toilet. No, of course Dr. Sithole yi vekela a link a leswi nga ni nga swi tshika yi vekela a list and stuff like that a ni swi vona kwalano yi ku kumbexana yi nga fika 500k views and stuff like that kwalano a ni ku yi vekeleni a na ha chekangu yi vekele which music video a ni fike ni swi chekini before but xihoxo swin'wana munhu wa rivala man
mo a yi cheleni la ku tlhotlhora na ku vhele a ni ta swi cheka ni tlhela ni edita video but at times vona ku swi ri kahle loko mi kuma ku I'm a bit open loko ni kha ni ta swilo leswi swi nga vi too much perfect and stuff like that yeah and then swi n'wi rhonga ni fika kombisa ku dyondzisa leri diya onge ni lava ku gada bazi and stuff like that so hi leswo hayi so beef yi kona but ha swa tikomba ku vuxaka byi kona so we are just here for vibes ku beef leyi na n'wi mi rhandzaka yona vhele hi leswo even then of course hi tlhela ka Mthimbani so ka mhaka Mthimbani of course hi endle a video previously nga fi kombisa ku hayi se i winele case but information yakho a yi ri limited like from Mthimbani ku va hi kota ku twisisa ku kahle case kahle na sweswi a ku ri yini ngopfu a lo hi kombisa of course ku ri lo xavisiwa and stuff like that leswi of course in overall Africa a kombisa swona but ku a swi xava swi ndlisa ku yini loko stila swi nga za swi va swi ri clear that much uri ntsena swi yo frame-iwa and stuff like that ma yi vona mhaka leyiwa but hi ti 25 ta February ku na video clip ya music of course ya yi leyi vitaniwaka Justice for Men a nga fika a yi humesa hi kona la a nga hi nyika ti-details to kahle ku endleke yini ka case liya i frame mara i frame swi sukela kwini hi kona a nga fika a swi hlamusela so hi ta yisa ka that section kwala ka clip Justice for men. Imaka kurini wanuna sena kanziyeriwa. Justice for men. Samataka matimba bamanika babasati. Timpensa ngoti hleka loko chaku hlomisa. Wansati nikiwe matimba ta ku khomisa. Afrika police station mavunwa malota. Andzaka minete vona tivhene timhlota. Yeah, it's basically talking about himself here. So tani izwi swi twa so case ya Mthimbani yi fambisa na n'wansati mahitwa mhaka leyi clear like that so swi loko that lady a pfulela Mthimbani case a fika a vula mavunwa leyi a va ha yimela ku twa swo tala foyinela va kutana u ta yi nyika statement tsutsuma kunene ni tlhela ni khefa hi pavement fika ni va nyika still va ku ni khomiwini a va yi lavi evidence hi tinsimbi ni bohiwini because yeah tani mi swi twa ku na ku hi leswi a vulaka swona ku even if ku nga na evidence like a ze va lavana na evidence lori swo ka swi nga na evidence yo hela that's why very a kota ku va huma tanihileswi swi nga kombisa na Mthimbani ku iyo frame-iwa na mhaka leyiwa so swi nga na evidence vo yingisela n'wansati leswi a nga fika vula swona even then a tekiwa so swo ka tika n'wansati va ku swaya is true va komba mehe tintiwo va ku wa wrong is you va ta va ni faka ndzeni ka sele swi tata village loko ni duma ku biha se ni onhakela image va ni byela nkarhi a jele and set them free because mfumo va nyika power wu ri let them be vavasati va swi tiva va tekeliwa nhlokweni bramana nandzu mara ni lo tshama khotsweni leswi nkarhi wa famba ni steke ndzeni ka sele swa ku nta yi kuma freedom is hard to tell vafowethu vo bola a jele va ri 11 magistrate u ri ni tshama masiku ya 7 u ri ni ta tenga next week wa ti-phone raper va ni chela HIV u va pha va dlaya ta tenga njhani ni fini can somebody tell me she blind the message man she blind you can hear the song she blind the message tanihileswi mi ka ku swi tweni a mhaka yi clear mhaka Mthimbani yi clear hinkwenu loko swi tweni a ku na ni diyo na ha na rita nchumu ne She took a decision to frame me. So never jealous of gender-based violence. Violence when I'm honest, I'm jealous of the gender-based violence. Violence, blah, in the bottom, in the bank, gender-based violence. As I've heard the social framework for gender-based violence. Yeah, leyo mark. The case ta so to lava ri na xikwembu leta so because ta tika swinene ta tika swinene ta so swa misano yaleyo ya no ya tika because even if a ku ri na consent a nga fika munhu a ku khomisa loko kuma ku ntirho wa yena hi wolowo i kuma ku i lava mali after swi ndekini sweswiya hambi mi ve na ti-agreements a still a nga tlhela ku faka ku khomisa loko i nga humesi mali ya lavaka yona that's why loko i fika case leyo fana liya a ku la 2000 a hlanganisa mfo mi vheta ma hambanise na sweswo because a nga fika ku pfulela case a ku i committee rape hambi u kha u nga ri swona simply because swi ta va easy no a tshembeka ya ti-cases the answer from case ta tika and stuff like that leswi loko ku ri amukeza swi ka banda kumela mi tlika subscribe timaki ti nga huma ku vava leswi a swo ni khoma ni ku a ni swi koti
Hi mhaka ku Master Queen muchini lowu wa ode wu ni kombiseni ku a swi lavi matimba no banfamba swa ni borha ku ni khomana xipfalo he gamzelo hi la hi pfala na mukatelo